and send them back to school. There is no free education when a new pass make teachers motivation, teachers one teacher we were hard na kwasi akrani teacher nika. And he said you teach school fees pepe. And where is the free education? Asiafo munya chance. And this for amubedi o matem 4 years, 8 years. $1 free. I to the quarter pe. Mobile mo dey free 3 ako 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 eko 18 yan san fa mo mra na mo fa me ko 100 ma jimi on mo wa fiafi mo fa mo jimi ko pe ba bi na pasia nim dia be na mo wa mo di bobu o man stop people nim dia be yama mo 8 years ma se bibia yan san fa mo mra na mo sa me condemn bibia mo wa fiafi ka kwan me na mba mai school dai me na mo ba masi wasiafo hospital by na mobile mercy baomia onko no nko yi hospital ba ko pekura wasi oni akufuado o mercy wo Ghana oni enwe ana omunko yi school dan ba ko pekura o mercy wo Ghana oni enwe omunko yi mra TV so omunko yi ba ko pekura ba me kampe amom baomia ni akufuado 8 years omunyi what school dan ana hospital ba ko pe ana even market ba ko pe 8 years o masi o mutimi yi ba me kampe amom na say nkwasiafo ma be waste 8 years mo ntimi yansi market mo ntimi yansi hospital mo ntimi yansi school dan mo ntimi yansi na ne mo nkwasiafo sei ye mfa mo na dollar nso kura ma ntimi ye be che dollar na mo de kampe bu dollar dru 17 sa nkwasiafo yansi mfa mo mra na mfa dollar meko 40 ojama mabobo dama stop people mu fam Jimmy ko pe ba bintina sa ko fa ko insanity se na po Jimmy junkie man no nam no keka nkwasi asem sa Jimmy foi man nya ni party tro bi amfa na nka ai tani kwasi an ho munim se ba omie mu abon mo me pe nipa nyansa wo ntimi na ka ho ma ko fa ko insani aboa ti se na po na de na be ka na onam no odi atem junkie man we Timono Ghana ni bia ni wo ni petitro bia ni wo se kwase ampanyi ti se na na amne ne be ka aboa ti se ba o mi aho fam Jimmy ko pe ba bi ntina mo ko fie next time nyame ya madom na munya akonwa na mbetena so a mo ba mo mobra se be ya bra mabo no ye be point bra na mo boye no ye di akabi ama mo mo afiafin nya sika sisabu sisi ada pampase se sika wetimi si adwiri school dan ne hospital guo emiye bitimi be gina so ya campaign kura ma wo si wagimi etwa kekenti waso wasika ni nyina de ko akogu oba dama uni twase ye san ko fa amra bi o we mwa stop people enti mo bra mo boy ne ye be gina so aka bi ama mo mo afiafin mo bra mo boy ne ye be gina so aka bi ama mo enti mo amagimi na free education adwe china fa ba ko bi na ade me ni anketo anya ko free education ni bi sika ye tuanye sika ketwa sika omoje anuano no kura no free education no enam se first na otua school fees anon mo aduane no enen aduane no omo aduane ketwa bi isa be ya wa wo ma me be bo sika ma de ato aduane nya sa obewu school mo enti aduane e de be ma no wa wani wa nkasa no ubehu se ye yoko yeje se wa amfre wa busuamfo anyi sika untimi survive e school mu ade no so mu gisika to trank bra to we bra to prae bra to we bra to asobra prae de kodru ano ma frɛ dwomfo ma no ma twene nyina aton amomo akromfo nko a ti ombe jiwa audu kabana audio say good morning boss. Good morning. It's morning here. Yes, of course. You know what it is. It's morning here in the United States also. What are you saying? And the MP before na me yo mo adwuma so ma Jimmy. Sen ko mo buy o mo ye bibi. What you say? O mo si school dan, o mo si hospital, o mo ye bibi. A be bua Ghana ni ejina so ato aba mo. Bon, nya danko da do mi real free education we and ye kwasi asem America free education no school a oba na ekon ye man laptop ye man computer
Yeah, mano. Wow, see me boy be a bodua. Ti me cho no. Ade na e free no every 1 minute be aban was na me sha broni. Yeah, man aduane adi. What you say? Yeah, man is an normal way yen cast on to himra. Yen cast on first can come teacher ni bia. Yen teacher motivation sika bia wa America. Yen hwe yen tua hwe mo bia. Wo akra na ko school no. Bibia e free. Book obe yusu, computer obe yusu, tablet obe yusu. Wa we se meboa ya MPP ni na ba wa America be bo medua ntoa wo ho, bo chiri wa wo ho, fa bo medua se Ghana free education no any America de no de he na free kwasia nipa no mu wi Ghana fo mu me nka no kra ni enya jimi no enti ansisa kwasia fo esa amra bio no mu mefa dollar ne nko 40 na 50 mayon ade no ma jimi sa nipa no main boss na nkasa feli yes yen ko fa mate odi na chi di ono ankasa di edi na ni mu no driver for enemy enu na ko ni mate driver ni mate na bon driver bon afedi ye wie ya ese driver ni se mintin fam nko bio mate magical ni enko nkwasese mo wati bi da join us, thank you. I send you 2,000 stars. Thank you, I appreciate you. You are the best. Join us, thank you. You are the best. I really do appreciate you. Shout out to all my subscribers. 2,000 stars. This is ridiculously amazing. Join us is the best. Intimacy, Mama Jimmy now. Oh me, yeah, free education. Be any Ghana. America na free education. Wow. America the no also bansa na de ne ko free nkotua hwemo bia nya free na akoto trank bia be ko school mo na ye wo ba bi wo loka a o ba no kwa ya mane safoa o de ne no ma ekogum free bibia free MBB for bebre wa bro chire mbaba mi dia nkome say say America o ba ko school a ontua hwe nya free na towebra and free education no first no kotua school fees na fala ni ama wakiola yama approaches yama mathematics book yama math yama pen ni paper yama bibia ene no yes me nkotua school fees wa ko dwom koto ade kro ne bra and any free education be difference be no normal na utie school fees am ye the amount ene om de kogu dwom se koto free dwom fabra school no enti omo ya kronfo enti some person mo ya better free education mo fa normal ne mo free mo fa books ne pen ne bibia mo free ti said ye obi atua school fees a onya ni nyina free no se mo ntime nya ne saade a there's no free education nowhere na mo nya sikatua mo tua ma teacher for no because onipa ni tua sika ma teacher for na wonto ni din school fees no atu ni din teacher motivation sa compose so bi atua school fees na wo je aboa no we kromfo krado do we kromfo krado do as long as abeka sade e free na onya jiska sa wo je 1 peso a o je 1 cedi o je kobo o je sempoa waji ska no waji school fees enye free bia bio antiba omia monti asese munima mamuo na mfa mujimi nkope ba bi ntina na afa yemfa omo maka ni bi mra na omo because ese o yonko atimi aba betena for 8 years na dollar or the free trade ba I or the free I one ba ebe to say I trea wa wudi adanse ese wo wa bonsen no wa wudi free trade akọ 17 wa wudi adanse ese wa bonya bibini na ya boa kra nko be da be di wa chia campaign amount enya bibini na ye kwasia nko be da be di wo kwasia sa echi aba campaign amount e di campaign no be common school that want me and common hospital want me and including yesu kura waje asori sika a Christopher Mwai ekotua sika ma se sika tidu akura no kura want me and see amana dan swimming pool. Look at this nonsense. Aban boni we na anya jimi no ma jimi a aban boni we nkabere no o wanya obi kura amana be different aban fun sei
Bra, Ami was a glass in one subscriber. Thank you. Shout out to all my subscribers. Now, I'm sure BB has over 10 up there. Bra, Ami was a how far with Abraham case. The jam. No, Mumpe, baby, Nana, Chad, I know to me, president to Ghana order. I'm only the Amen saw Musubu. Chada will never become a president. One and go to about Macron for. It's never gonna happen. I will make sure it doesn't happen. What you say? Ya mo amosi omonya Kronfo kura wi o mawia isika. Na de onu anga saye Kronfo ye wanted aye penalty no America. Na wan koto abama na abra America no unya be ma mpanyina e wo se oba United Nation meeting. Country bia by force. E wo se oba. Enti wona America e pe wa chewo no. Na United Nation headquarters isusi America New York. Na e wo se oba meeting. Wo ma ame na conference o mra na. And our fan our friends omra. And to crown for the massa. Crown for a bribe no cookie ama electoral commission. Jemensa Kwasiaba no Jimmy and Babe kidnap na question them. Nama boni doki. Nama maere mamana no bankuama me. Ne Kwasia no fin. Kwasiaba ni Ghana for nkwana de akwaje bribe. Okwaje bribe no pass a crown for unqualified school crown ko be the secondary school and okobo crown no mo yinadi when we school bon enti ono ti we onko school da we scamming na game boy sem no mo de namu enti nya de se ono enti no begira ho na o si obe scamming China fo na mebu afu no kwasia Jemansa boa no e de wafra enti esi a presidential candidate